Yo kawiruma msebo godi ya Kigoro Samuel Poko ni gobane sogro konyara gukwana igoro yamangana lengete finance bill yibone racho wakure chikura litukulia ramisi ya seikeye yibone lengete go chikomentwa kwebango bintu kolengana na Samuel Poko ni gabereka kobolia ababunge kurasara ngoroguse kone kibunango tugutera balesike finance bill na kote yabuna ni geracho komentero muzigo mulito omo Kenya libo konyara bwanza na boy gamangana lengete bottom up economic approach na batachikirani wa ne serikali ya Kenya kwanza apoko ni gante beruna serikali ya Kenya niligetigo itingani ya sokona nyare kubolia babunge kana kubwatera na sobo ime elibane kuna nkoye libale finance bill mwaka bwa 2020 no ku mwaka bwa 2025 2024-2025 finance bill ekerengero like finance bill number 1 ni ginta yego tabi handa wa minda baguzi mumanyega twanje ese kerete finance bill kene nge trat ni nabegweta but inchena apo kuna manda batanga bintu binde nebi mbiro birebye toka dange finance bill ngani erete orsam bintu binde mbiro bibi lakini biri biko kuna common manainchi yasari ubo mabwaba amatwalo sabanga abachumba bayi yasaba kune moka mtu jwa census mo chikorere amendment na bono my brother je mami to moko ngwachira ngakyo comment muga ikusigine kyo ka bantu bagwike ngakyo comment bintu erori nanje nimbadero erori naje gorete kana je tax nkona chane insurance and again ngakyo ko yakane you see okuno goita uchumi completely utari kokonya bananchi nebintu bibi ngakyo ko tax ngakyo ratu after cha watu ko mono ngana ndo tax okurwe bango na money county kurusire bango ndo tax ne national. What is that? Gonna wanna the only finance bill as it stands. If there is no amendment, the thing konyaje. Lakini if the amendments are going to be done, I don't know what to do. Lakini na bachumba na utwara go sabanga nyasaba kune bali gere na baro amendment chiko. Lakini nya amendment chiko ko na baro tikabate nena banai. You know, previously we have been saying this. Na wana nje kana renge umuchumbe ga for the last 2 terms there was money circulation ga. Abantu bandi bakaronga to blame mugabana ule. Nonye ni ga onye depending bills ya kaniro. Nonye njiri chenwini. Tanga money circulation inchira tanga biashara mbinsi lakini wana kwanya ro muntu gaselete roni akabike biashara akasabe roni akakorera gasi injanya gwakanu for the last 2 years. What do you expect? The circulation of that business gotoro sabanga ki nonye pending bills chile counties chaka nonye national government chaka. Number 2 tiga umheshimiwa business council the president make sure gentari yete chile saba Kenya ngakoira ni the cost of living yaba Kenya chense